mission. Our work enables us to practice charity and help the less fortunate so that joined to Christ the Redeemer, we grow in his love. Let us bless the Lord then and pray that he will shower his blessings on all who will work in this place. We shall now come to the casting of ribbon. Yeah, but you know, let us clap our hands. Blessing prayer. O God, in your wise providence, you are glad to bless human labor, the work of our hands and our minds. Grant that all who plan and conduct business in this office may, through your guidance and support, come to right decision and carry them out fairly. We ask this through Christ our Lord. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. May the merciful Lord life and strengthened by his blessing, the spirit of devotion and filial love in your heart, so that you may walk blameless through this life and after its life everlasting.
po padagos ang pag-bless kang City Health Office 2 ang pagkatapos po kay ni mabalyo po kita sa Santa Cruz High School Nangunyan i-open ta for the COVID-19 isolation and treatment facility. Gabos po ining aktibidades mo niya na pagkaaga, hindi po ginigibo sa Santa Cruz New Development Area. We wish to acknowledge also the arrival of Councilor Uying Rosales. We also have the Punong Barangay of Bagong Bayan Sur, Honorable Ricardito Veluz, and Honorable Elizabeth Carmona, the Punong Barangay of Tabuco. Sa ngunyan po, Father Rania, mabalyo po kitang building. Duman po girare gigibuho ng ribbon cutting and blessing kan COVID-19 isolation and treatment facility. Mabalyo po kita duman. And then after po kam blessing, mabalik po kita igi for the program. We would like to acknowledge also the presence of Councilor Salvador M. Del Castillo. O God, in your wise providence, you are glad to bless all human labor, the work of our hands and minds. Grant all who plan and conduct business in this office, through your guidance and support, come to right decisions and carry them out fairly. We ask this through Christ, our Lord. Amen.
After the blessing of our second building, the Santa Cruz COVID-19 Isolation and Treatment Facility, we will proceed to a simple program. Yes, lumala sa ibong nga babaan. Ang in other parts mablesan. Ang in kabanga mablesan. Kasi kabanga kayo niya manablesan. Baka pag sa ta.
And now we are back here at the program site for Father Ranya's closing prayer. Aram ko na po kung saan ako mapaturi. The Lord be with you and with your spirit. May Almighty God bless you all, the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Naga na. Naga na. Congratulations po sa Indo. Thank you very much. Reverend Father Roy Arvin Ranya, Parochial Vicar of Holy Cross Parish in Tabuco. And now, again, we wish to acknowledge the presence of our city officials. We have Honorable Yel G. Rosales, Honorable Vidal P. Castillo, Honorable Salvador M. Del Castillo, Honorable Jose C. Ranyola, Honorable Jose D. Perez, Honorable Jesse Albius, and Honorable Antonio B. Beltran. We are also graced with the presence of our Punong Barangay Ricardo G. Veluz of Balumbayan Sur. We have Honorable Elizabeth Carmona, the Punong Barangay of Tabuco. And now for the welcome message, let us give a warm welcome to Dr. Vito C. Borja, the Department Head of City Health Office. Honorable Mayor, Honorable Sani Ranyolas, Honorable Buddy Del Castillo, Honorable Jess Albius, Honorable Rosales, Capdodit, Sir Castillo, and Gawad Joe Perez. Arisin sa mga staff na po IB na yung mga tao dito sa City Health Office 2 para maging operational po ni. We will be providing po na public health service po, yan ang sa priority ta. Paano mag-implement ka CHO1 o main. Immunization, TB programs, tapos po, i-implement TB. Para lang po kita duman sa mga patient na malaog for consultation. And ito mga time po na may emergency, handle ta po yung bago i-refer sa secondary or tertiary hospital. So in behalf po kang staff ng City Health Office, yan po sa kanyang Chief Nurse, si Rose, si Nilda, Chief Nurse ng Oli, as in si iba pong pag-iriba. Welcome po and good morning po sa Cabuz. Thank you very much, Doc Butch Borja, the Department Head of City Health Office. And now let us hear the message from the Committee on Health and Nutrition, Chairman Councilor Doc Sani Ranyola. Diyos marhay na aga po sa Indogabos. Ako po si Kay Pauline Servidad, ang Youth Counselor counterpart ni Dr. Sani Ranyola. Well, to be honest, maugmahon po sa pagmati ngayon ako sa inutan ng Dungonyan. Nagtataram para sa inauguration kan bagong City Health Office to as in opening kan Santa Cruz COVID-19 Isolation and Treatment Facility sa ngaran ni Doc Sani. Ako po sa Romana nursing student as in man talagang magayon na sa pagmati na paghilingon na ang mga progresibong nangyayari sa satuyang syudad, lalong-lalo na sa sektor kansalud. Magayon na paghilingon na maski dako lang angat ang satuyang inaatubang, lalo na dahil nasa iraram na naman kita kan MECQ ngunyan, kita man giraray padagos na nag-uuswag, asin mas nagiging progresibong syudad. Sa hiling ko po, dahil man inigabos mangyayari nang dahil sa satuyang mahigos na ama kan syudad, Mayor Nelson Legacion. Dagdag pa, bilang saro man akong residente kan Barangay Abella, Harani Igdi, saro man ako sa mga direktang makikinabang sa mga bagong proyektong arog kainikan syudad. Sa tahaw kan sa tuyong pagsakit, daranin mga kalamidad asin kaining pandemya. Asahan taman na ang mga itinugdok na proyektong ini, iyuman an marani sa mga lambang na genyo asin mapaorog kan mga kaipuhantang serbisyo. Sa gabos na mga taga Bagong Bayan Norte asin Bagong Bayan Sur, Santa Cruz, Tabuco, Abella, Igualdad asin Mabolo.
dahil na sa Harayo ang City Health Office. Mas ma-attenderan ta na po ang pagpaparahaykan, asin pagpapamarahaykan sa tuyang mga salud. Asin man igdi sa satuyang dagdag na COVID-19 isolation treatment and facility, ini man makakatabang para magkaigwa nin espasyo, mas lalong espasyo ang mga COVID-19 patients as in primary contacts. Mas mapapadali manan sa idang pagpaparahay as in mas dakol na tao ang maaakomodar. Lugod man sa pagbukas ka ini, magdaraman sa naininin bagong oportunidad sa mga tao, dagdag negosyo as in hanap buhay para sa gabos. Yan man lang po. Diyos marahay na aga sa inyo. Thank you very much, Ms. Kay Servidad, the CYO counterpart of Doc Sunny Ranyola. We wish to acknowledge the presence of the Punong Barangay of Santa Cruz. We have Honorable Lorenzo D. Narvaez. Good morning po, Kap. Since our Vice Mayor is not with us this morning, may we request the first counselor for a short message, Honorable Giel Rosales. Kang nagpuon po si Mayor Nelson Legacion kang sa iyang termino bilang alkalde kang sa tuyang syudad. Very clear man po, very simple ang sa iyang objective para sa Naga. To bring the government and the services closer to the people. Saro sa mga highlights kang sa iyang plano, bukod digdi sa Santa Cruz Development Site, Ibang Balatas Development Site, and ang mga arog kaning proyekto garo naging all-in-one na dahil digdi sa Santa Cruz ika-4 na beses ko nang makaigdi. Yaon ang evacuation center, yaon ang school, yaon ang health center. So very lucky po ang mga barangays na makaka-beneficiar kaini yung proyektong inikang sa tuyang syudad. Yaon ang Barangay Santa Cruz, Barangay Bayan Sur, yaon man ang Igualdad, Dinaga, and pati ang Tabuco, Kaibanan. So halos 8 barangay nga ni po ang mabinipisyar kaini yung proyektong ini. And bako sana pong basta proyekto, pero sa yung proyekto na high impact and sustainable. And yan po sarong bagay na bako lang pangunyan na sarong termino pero it will last through generations. Kaya congratulations po sa Satuya, of course, sa pangingenot ni Mayor Nelson Legacion, ang ama ka sa tuyang syudad, at nansa kuya pong pag-iriba sa Sangguniang Panglungsod. Maray na aga sa gabos. Just Mabalos, Honorable Giel G. Rosales. We wish to acknowledge the arrival of Honorable Elmer S. Baltimoron. And now for the message. Hali sa Satuyang Ama ang syudad, our City Mayor, Honorable Nelson S. Legacion. Marhay na pag-aaga po sa Tuya, Gabos. Good morning. Maugmang, mation, isip-isipon na si mga pangaturugan ta po kaito nahihiling ta na nare-realisar na. Digdi po sa lugar na ini, bako lang po ini City Health Office 2, bako lang po ini Santa Cruz National High School. Nahihiling po nindo sa tuo po nindo sa Kuyang Wala and multipurpose hall, evacuation center na ang kantidad kayan nakasurat duman, pero nasa 36 million pesos po yan, plus 3 million duman sa dumping. Si 36 million pesos, libre po yan sa Satuya. Pakiulay ta lang po yan sa Department of Public Works and Highways. Apwera po kaini, inaasahan ta, na igwa pang itutugdok dyan na substation kan PNP, kan Bureau of Fire, asin dyan man po sa tuo pa po nindo, dyan sa may poste na yan, itong 2-story satellite market.
Kaya igwa pa nga ni pala duman sa pakalampas kan evacuation center. Kung swertihon po kita itong medium rise housing units. So sa lugar na ini halos kumpleto. Halos kumpleto. Si pangangaipo po sa salud, sa edukasyon, kung igwang ano man na katibaadan, asin merkado, yaon na po digti. Si pangataman man sa kapalibutan, sa pasiorden, yaon na din po digti. Kaya, sinabi ko kasi bago, makaugma. Ayun. Pero ang gabos na ini nangyari, asin padagos na mangyayari, bako po ninhuli sa kuya. Kundi ninhuli po yan sa gabos sa satuya. Lalong-lalo na ang suporta na sa kuyang padagos na namamati hali po sa sangguniang paglunsod. Kaya sa tuya pong palakpakan, Councilor Doc Sani Ranyola, Councilor Oying Rosales, Councilor Doc Jess Albios, kaibanan po si Doc Sani, talagang si pag-asikaso po digdi sa City Health Office, matindi. Kabali na po itong dental clinic. Yaon man po si Councilor Buddy Del Castillo, Councilor Vidal Castillo, Councilor Elmer Baldimoro, Councilor Joe Perez, ang sa tuya pong Liga President, Councilor Judith Beltran. Sabay ko na din pong i-acknowledge, siyempre ang pamayo kan City Health Office, si Dr. Vito Borja. So bago po hinapot ko, Dok, si isa niya ako an ko yan tadigdi. An in charge, ang pamayo kan City Health Office to. Ang sabi niya sa kuya, siyempre nga ako. Ang sabi ko sa iya, niya ako, pag mayo ka, dapat igwa, digdi. As in, nagpapasalamat po ako na inako po niya ang obligasyon na maging doktor kan City Health Office 2. Palakpakan ta po si Dr. Villesa. Yaan po dyan. Siyempre, may mga kaibanan po sa digding nurses, midwives, as in iba pang mga personahe. Pakitaas daw po kan sa inyong mga kamot. Si mga kaibanan, si mga matrabaho po digdi sa City Health Office 2. Ayan, palakpakan ta po Sinda. Yan. An sa kuya man pong pag-acknowledge, yaon po ang ama kan Barangay Santa Cruz, si Kap Enzo Narvaez. Siring man, ang totoo po kayan, mas harani sa lugar na ini, ang barangay Bagong Bayan Sur, lalong-lalo na ining urban Kiburak. Kaya yaon po dyan si Kap Rick Velos. Siring man, ang sa kuya pong pag-acknowledge, sa ina kan Barangay Tabuco, si Kap Elisa Carmona. Apuera sa mga nabanggitan na barangay, nabanggit na kasubago ni Kay, si counterpart ni Dr. Sani Ranyola. Ang totoo po kayan, impress ako sa mensahe, sa speech ni Kay. Kompleto na. Palakpakan ta po si Kay. As in, ang iba pang mga youth officials na nayaon po digdi ngunyan. Dahil po ini sa Saindo. Dahil po ini sa Satuya. As in, para po ini sa mga residente kan nasambitan ng 8 barangay, digdi po sa may sulnupan na parte kan Satuya pong syudad. Tama po itong sabi kasubago ni Councilor Oying. Malinaw si direksyon, malinaw si mga polisiya, kan kita magpuon kan Satuyang turno. Bring the government closer to the people. Bring the necessary services near to their houses, to their community. Iyon na po ini ang malinaw na ladawan kan mga sinasabi ta po kaidto. Bako lang po ini siyempre sa ibang lugar. Iyuman. As in, mapadagos po kita sa mga arog kaining proyekto, sa mga arog kaining programa. Dapat mo po perming handa. Kaya po igwa kitang
Si first school building kan Santa Cruz National High School tig-converter tamo na into a treatment and isolation facility. Ito man si evacuation center may kinaaraman mo ito sa kahandaan. So sa satuya po gabos na padagos na nangangaturugan asin nagsusuporta sa satuya po mga kalakawan. Salamat asin maray na pag-aaral. Diyos ang magbalos, ang satuyang ama ng syudad, Honorable Nelson S. Legacion. Diyan po nagtatapos ang satuyang simpleng programa ngayon na pagkaaga. Thank you very much po sa mga nag-attend, sa satuyang city officials na yaon mo niya na pagkaaga, ang satuyang mga barangay captains na yaon mo niya na pagkaaga, sa City Health Office 2 staff, officers and staff, Doc Bush Borja, Doc Sanchez. And bago po pala na magharali, photo ops po kita, photo ops. Mayor Son, mga photo ops. Sa kong mga tugang kay Kristo, kamusta po kamo? Ini po si Bishop Rolly, kay ba si Mayor Son Legacion. Tagalog po sa Indo, gabos na anduyugan ang programa kan gobyerno na magpabakuna kontra COVID-19. Ini sa itong obligasyon sa satuyang kapwa, asin pagpapalaga sa buhay na itinaokan sa itong kagurangnan. Para sa mas marikas, konbenyente, asin ligtas na pagpalista para sa pagpabakuna, piglansar na niyato ang Naga City Online Vaccine Registration para makarehistro ang sarong Nagenyo, maglaminsa na sa covidvax.naga.gov.ph. Ano pang hinahanap nindo? Madyana, magparehistro, asin magpabakuna. Ang bakuna, ligtas, epektibo, asin libre. Pagtarabangan ta, Suportahan ta, magpabakuna kontra COVID-19.